Hello, kagayam na imbag nga oras manan. Manipod kanikap sa atlina ti may patanga-tanga drama itan di ti manang biyanang. Ngam sakbay ti amin, pasensya no ulit-ulitak nga ibagbaga aday tilaan ti channel ti gayam yo, Jenna Almoite Drama. Kaya't pagyamanak tadakay tamang tartarabay kadagiti amin nga uploads ti gayam yo. Ngam shoutout mampay kani Edmark Batiyag, Patricia Sanchez, kani Marjorie Ann Rivera di Talusong Sur, Bangar, La Union. Kastimanti ko na ni Kabsat Lina, dear manang biyanang, may papani ti asawak ti pagtarayan ti istorya, nang ato ti arapap na, ti kayat na bumaknang adagos, ngam kasano nga rod bumaknang no nakasad sa dutmat. Rogyak man ti agsalaysay. Kahit, kumusta jay kalkalyam akinabaknang, Luis? Bambannog na dyan, tatang. Ha? Apay, awan. Awan nga rod. Isa masurunak. Nabanugak lang nagkalkali dyan. Ay, kung nagtumat ngamin ken ka nga awan maganab mo dita. May mayat no adda detektor. Nagninang tumat tikas dyan. Ay na, agmula ka kitday tinatang ka ng protas. Tapno adan to apitem nga ilakaw. Kanon to paya bumaknangak ngayon kasta. May mayat ti balitok asapulan ta instant ti panagbaknang. Ay na, inkakitday agaplay aminero anak kaw. May mayat ti agsarili, tatang. Tabukurak tumat ti masapulak. Pagsapulam nga ron ngay, kat awan may. Nabayag kan ngagsapsapol iti kasta. Ngam awan mo't uray tiping abalitok lako maamasarakam. Makabannog mat nga rodan, tatang. Kasla masaduta kon. Unay mo't daytan, Luis. Bigbigat nga agsusuyaab ka. Napuyatan nak nga rod. Ta pinuyat nak yan ay tagtagainap ko idirabi lina bakit. Anyaman tinay tagtagainap mo na ya. Bimaknangak ka no. Diyak ka no mabilang tilugan ka. Talo ka no adadakkel abalay ti balay ka. Kan nagado ka no ti katulong ka. Anya? Iso masiguradok bakit. Bumaknangak kong iti mabi. Ay, kasano ka da bumaknang ka nakasadsadot ka mat. Ultimo mang tarimaan iti bubong ti balay ta di mo pa'y maaramin. Gapo iti kinasadot mo. Basta marikrik na bumaknangak iti mabi. Iso nga ganos talagang bakit. Di ka kadi mapukawan iti namnama. Ay na, Luis, aya. No agarapaap kabuyo gamit aramid. Saan nga iti sa ulaang? Aggunay ka nga. Agtrabaho ka. Kasano nga umado ti kwartam nagtugtugaw ka lang nga agsilsilpon diti balay? Saan mo't nga amin na bimaknang kat nagagat? At datay talaga anaswerte. Kita, tayo kalugaran tayo idi apada ang mamirmiraot. Idi nakakali ti balitok, bimaknang. Instant ti ibabaknang na. Isa pimanaw dan di ti lugar tayo. Ta di da kayat ti makikilan. Apay, agpaiso ayaday dyan da mag-idila kay. Wen kunak lang arudan. Agpaiso ray jay. Kat no damag kung adan nagdadakkel nga apartment da iti syudad. Nagado kano pa ti pampasayro alugan dan. Ay, kastaya. Isa ajak mapukawan iti namnama bakal. Patseg ang makaswerte aktumat. Akas iti dayjay kalugaran tayo. Bumaknang tantumat bakal. Papanamlina. Inak man makisag ka nanang, tay supay titangdan ko. Si Kalaang. Ayan je asawam ngay. Inkuyog mo kumaa. Wano adan trabaho na. Anyang adda, awan. Adda jay balaya, nakauldag manon. No kastamot la ka na yun. Sinaamon. Aglalaki kalaangan, Lina. Tilay bagbagayo mo, nanang. An-anon ti sadot nga asawa. Dila agbain. Papakpakan lakan kan itag nanayonan. Naglalayngan nan ngay. Makapanunot to mo laang, Gumagat to siguro. Nariga mo ano basta sinaaklatan, ta nagkasar kami mo. Kakaasi ka laang no di mo sinaan da dya lalaki anak ko. Sinaamkit din. Ta sumapol ka iti baknang. Kanuray saan abaknang. Basta nagagat ngagtrabaho. Panawam kit din day nga asawa, anak ko. Saan, ananang? Ay ayatok ni Luis.
Ada nagkinaryan mi anila ang patay ti mamagsina kada kami. Kat orayam pa'y laamatay ka, sabo sinaan da nga asawam. Ay na anak ko, mabiit ka amatay no kastalaeng, tamaparigat ka iti trabaho. Bagbaga ang manmet di anak mo, abalayan. Ibagam manmet ngagsapol iti trabaho na. Ket no kanayon kung ay baganay taken kwa na apalayan. Ngam di nakmet dengdenggay. Kakaasi jay anak ko ngagtrab-trabaho. Wen, abalayan, amok na ita. Agam awan met maramidak, ta di nakmet denggay. Depende ngamin iti panagpadakkel iti ubing ti kasta. Pinadakkel mo ngamin asadot di anak mo, iso akas jay. Ay, saan mo't na abalayan? Ta nagagat mo't idi ni Luis. Salasim madut mo't idi nangasawan. Jak man amaw iti dahi nga anak kaw. Isulaang mo't tikas jay karagati amin nga anak kaw. Ala, mapan kay jay balay da. Taing kabagbagaan jay anak mo, abalayan. Mandaram ngagtrabaho. Lina, bakit? Adda na buyak iti social media. Nabuyam nga. Adamot gayam kinabak ng iti kayaw. Kayo nga. Adamot gayam na idulin a balitok kadagiti dadakkel a kayaw. Inlembeng kano dagitay hap-hapon idi tiyempo ti gubat. Anya? Saan lagayam maiti unag ti dagati nang ilembengan da kadagiti balitok. Adda pa'y gayam kadagiti puon ti kayaw. Imposible mo day tangay bagbagamon, Luis. Posible bakit nabuyak nga raw. Legit dahil dyan nabuyak. Taado ti views na. Apay, kaputado ti views na, legitan. Ay na, Luis, adon ti fake news ita. Uray inuulbudan, basta kumita day ti social media. Pudno nga rod dahil dyan. Anya nga ro di tangay. Rugyak manan tagsapol iti kinabak nang. Bakit? Ni, ada ka mga lagayam dito sangot ti balay nga kap-kapi. Birbiro kang kamanlangan. Ada ko maiparamid ko kan ka, Luis. Plan-planuak nga rod no kasano ti pamayak iti aramidag to adakkel agay. Kano sa dinaw ti pangipwesto iti garahe. Ni, apay, ada kwarta mapagparamid mo iti dakkalagate kan garahe. Ay, dandanin bakit? Basitla pa nagura yun, bumak ng tam. Ay na, sa asawam mo. Kasano kumabumak nang ka kadi ka magtrabaho? Nakasadsadot ka? Nukas kasano, siyak ti kaunaan asadot a bumak nang. Anya? Ipakita ka iti tao, asaan nga amin asadot wano istambay, kat awan napintas ang masakbayan na. Tilay bagbagam. Ingkaman kay di ka nalan jay likod ti kusina. Tanay, kanayo na mornong ti danom ijay tong galagtudo. Wen, madamdaman taon tanay. Jack penal pa sa nagplano. Ay nagplano kanto no andan kwarta di tadakulap mo. Alaki din, umay kan. Wen ka di. Ala, umuna ka ijayon, tayo busag pa ito'y kapay. Tatang, buludak man te barita yo. Nay, anuam ti bareta, Lina. Ay, kanalak man jay likod ti kusina. May tani agornong mo ti danom no kas di nga agtudo. Apay asika ti mang kanal. Jay asawam Ayan ni Luis aya. Jakam mo. Agkap-kapila itay di sango ti balay. Ngam kalaan mo man na nagpukaw. Anya? Ibagbagak nga iso ti mga ramid ngam kanayon na mga itantan. Mabagbagtit sa ngaminan dyan nakyaw. Tatunggalagsaw, balitok ti bagbagana. Makasarak to kano iti balitok, bumaknang to kano. Ay una yun na dya tao. Dya sadot na ngamin ti pagturayan na. Imbes nga trabaho tapno makakwarta. Ang amjaybat la agar arapa after aramidin nan. Dila agbain na dya always. Mala, siya kaunti mga ramin iti dayjay palasang kaw. Ta awan pa'y mo't papanak ita. Ay ala, sana, tatang. Syakon, kababain mat kada kayo. Pagbainam ko ma, katawan mo't sabsabalay. Sakit di ati rumbang nga agbain. Ta kasjay ti aramid jay anak kaw. Mangibabain. Ne, Luis, apay tagtagbatam tapuun ti manggangay. Tagtagari, di ka naariwawa, taamangan no adda makangagkan ka. Dalan ti hapon dito'y initsimpo ti gubat.
Adda posibilidad na, adito'y kayo tinangilamanganday ti balitok. Anya? Adda ngamin nabuyak akasta. Saan lang ay ti unag ti daga tinangilamanganday ti balitok. Pati karag ti puon ti kay kayo. Ay na, mabagbagtit kan samot at talagan. Ulawan na kan ti imahinasyon mo. Imposible mo dahi tangay bagbagamon. Agbambanog ka lang. Kandad dadaulam lang tamangga. Sayang ano mapukan. Saan ko apukanan? Kita lang iti unag na. Ay na, gararamid ka Luis. Inka man kidag pelas, tay pa-check up ka man langan. Adan sa mga agpaiso tama tautak mo. Na, tanya't pagkit kita am kanyak. Bagtay. Sika siguro ati agballa. Taadda puliyo akasta. Ado, ti balay ti pamilyayaw. Di ka mangiraman, tawan bibi ang dagijay at tao iti saritaan. Kan sana bagtit dagijay, awan puli mi akasta. Sikatim mo na. Pagbalinan nakpay katabagtitan. Nagalaskat nga aramid ti kastan. Ala, isardeng mo nga rodan day tararamidam. Intaki di manganan. Sa anak amabisin. Sikan ti mangan no kayat mo. Nasaya at taimay ka dito balay, Luis. Anyamat ti kasta nga aramid maon. Apay, di ka mabain kadagiti na kay kamangam. Kang runa ni di asawam. Di ka matagtrabaho anak kao. Ultimo di ipapaaramid di asawam, di mo pa'y aramidin ay. Bisi ak nga ron tatang. Busy ka nga. Agsorsor-sor nga agbirbiraw iti adula amen. Di kay kadyag sasawi ti kasta. Tano bumak na nga, ibingayan kay tao. Ay na, Luis, aya. Agmula ka nga min at sigurado pa'y anak kao. Pinatas kunday tatatang. Nagado ngay mula kiday. Hangam nalugi aklaan. Diyak pa'y nasubot ti puunak. Sapay inututang ko lang da dyan. Ay kat gagangay na ah. Kastalano damaw. Ngam no gaggagatampay. Makatsambakan tulat ta. Basta nadidigra ako nga garden tatang. Awan magimulat dita. Kahit ti aramidam at nangarod magimulam. Awan might. Nabayagan nga agbirbiro kay ti pagbaknangan. Ngam awan mat masapulam. Agsaysayang kalay ti oras dita. Ay kaadan to sa anak ama pukawan iti namnama tatang. Ha? Apeng nga dabunton dita masikigan ti balayo tatang. Ha? Ay, jaka mo ah. Jak ba't nasipsiputan nga dagayang bunton dita? Ay sos, partaan day tan tatang. Ha? Partaan nga. Partaan nga da kinabaknang dita. Ha? Ay na, ay day 20 orayong tatang. Dito'y gayam tayan ti birbiro kag akinabaknang. Adda nakalamang akinabaknang dita tatang. Anya? Ay, aday ta ka manin, Luis. Pati bunton pagin tirisam. Ay sos, ikanda kayo iti sign abumaknang tatang. Di yu pagan anaw? O anya, agtulag tatatang. Kalyen ta ti dagaan agtuban ti bunton. Nga, aggudwata iti kinabaknang amakalita. Wano, bukudak akalyan. Nga, bukudak mo ti makalik a kinabaknang dita. Ay, di nakiramraman dita ulaw mo, Luis. Kundi mo kutkutsin da ita daga dita. Tama nga numarsuod to'y balay. Sapay panagtutudaw. Nariga tayo. Isublik mo't lada gusti daga amakalik no kwa tatang. Basta di mo pakibiyagan da ita. May sako malang di saaw. Di nakpagpungtutan. Inkakidyag mula, tapno adapitem tao. Sigurado pa ay. At dahmat kayang bunton dito likod ti kusina bakit? Apay di mo yung bagbaga kanyak. Ni, anya bunton nga ibagbagam mo. Day taman na bunton mo day ta. Iparit kit din ni tatang ako check ye bunton iji balay da. Imbis sa bumaknang dan, di takot kayatan. Isumimbag, dada nakita ka bunton dito eh. Sana bunton dayta. Naurnong la daga. Idinagi kanal ni tatang ditoy. Bunton day to Ay na di mo ipapilit, Luis. Sana bunton dayta kuna lang arudan. Ala, panawan nak dito yan, tada aramidag. Anyat ko am? Basta panawan nak dito yan. Di nakpakibyangan dito eh. Mapan ka niti ko na mapapanam.
Yahow! Lina ba kay? Lina! Ni, anya tririawam dita Luis. Umay ka man dito eh. Nagpiksa ka tangiwa mon. Kita ang tinakalig na ito. Gawa balitok ako tsara. Kung may sa atin ito. Pasid balitok na giti ba kay? Ah, ni, yelo mangagpay sa tikulor da. Nakalim da kita. Uwan ba kay? Ay naambak ng tan. Dahito yung tinabayagan ng inururay ko. Natong palang ti arapap ko. Agmay-may sakan samot dito'y balayo, anak ko. Napanandya asawam. Ay, napanagdis kita riti kwartang aramaten na kanoa ngagpa Manila. Lumaw dawat kanyak namjak inikan. Papanan na ijay syudad. Mapan na kanoila ako ginakali na akot sara kan tinidor. Nakali na. Nangkalyan na. Ijay likod ti kusina ha. Tsaka mo ano niya dagi jay. Kasla balitok mo ti kulor na. Nga madumot ti makitkita ka kas di ti kulor na akot sara kas kada tinidor ala ko ijay department store. Kahit apay ngay nga ijay pay la Manila ti papanan na. Kat adumot tag kilkilatis ijay sentro. Ijay mga rod ti kaya na tasig sigurado ka no. Awan kanot pa nagtalog na kadagi dyan da ijay sentro. Ay, uray ko mga rod no pudno abalitok dagijay. Tapno at dagong gunana. Huwag nga rod nanang. Hello Luis, ayan mon. Nakadanon kan dita Manila. Uwan ba kay? Kat, kumusta ngay? Saan ba kaya mabalitok di nakalit ba kay? Sinan balitok lang. Anya? Munak tumang amin kang ka. Ordinaryo lakot sara kan tinidor dagi jay. Sa payadan apilik agatangan alugan agawid na. Ano? Piki mo't gayam na gajay. Kagawid ka nga rodan ha. Umay kakidit tatulungan na kagtalon dito eh. Nasakit tinagam kuli na. Napaayak launa yan. Jack Macklon ba kay? Agawid kan kunak. Madanagan ako nanang. Di mo't sumangputan ni Luis. Napnapanan na ngay. Awagam ata amum ti ayan na. Diyak mga rod makontak ti cellphone nan. Manual dawan. Anya, at tinasayaat. Ingkagdamag kini abalayan. Amangan no amuna ti ayan jay anak na. Naggapo aki jayan nanang. Awan matlat kontak ni tatang kan kuana. Anya, Gumatangak man iti juice kan tinapay, Nana Mirna. Dahito at tinapay ni kan apple juice. Mabit man lang, Lina. Mapangkamanan iti talon yaw. Ay, wan anana. Inak man agbunobon. Tani, panagraraop manan. Ay nakaashi ka man. Talagang agmay-maysa ka na mangsuksukay iti talon yaw. Ay, wan nga rod Tani, di mo nagawa-awid dun di asawak, nana. Manuabula nun. Apay, talaga ka di nga wanan kontak yu kang kuana? Awang nga roden na Mirna. Apay no'y panawagan mo iti radyo kang telebisyon. Wano'y pusyo iti social media. Idi pa'y lang nga ibagbaga datatang kananang dayta kanyak. Ngamjak imanugot. Tama nga no agawid mo't laang. Ngamawampay mat. Iso ang mapilitan aksan nga agpanawagan, nana. Hello, Luis. Ay naagyaman ak tayo mawag kan. Ayam mo ngay. Pwede ka malagawi dun. Anya ka matan? Tilay pampanawagan nyo iti radyo kang TV. Kababain. Impos na pa itif be. Kak madanagan kami nga rudan. Tadi ka malagawi dun. Ayam mo aya. Adak iti Visayas. Diyak agawid ditan Lina. Agsinatan. Tadang sa baling asawak dito. Kat masikugan ni Amalia. Anya. Luis, di nakmamanrabakan iti kasta. Saan ka mang rabrabak? Inkakit di ikatin nagiging pampanawagan mo. Kan ikatin timpos mo iti FB. Sige, tini. Dapat ipapanandi ka ni Amalia. Bye. Hello, Luis. Mabit man lang. Agsarita tapay. Luis! Talaga asaan ngagpampanunot na dya tao. Awanay, nadadailan ti ulo na dya Luis.
Jakmat nga ron, amo no api anaramid na tikas di kanyak tatang. Inanusa kiti mano atawan tikas di nga ugali na. Ti kinasadot na. Nga may supay tataganas namang isukat kanyak. Apay, tatang. Ngala, siya kaong tagkid-kid daw iti pasensya. Kapag ti inaramid ti anak kaw. Awan mo't maaramid ak balasang kaw. Uray bagbagaak jay anak kaw. Natangken mo't natati ulo na. Di nakdengdenggain. Awatak latan ati kasat ko iti anak yo, tatang. Kumusta, Lina? Luis, Oh, Lina, kailiw ka ulit. mabit man lang Luis. Ah, Di nakarakupan. Apay nga da ka. Di mo't adan sa bali nga asawa makunam. si kakit di mo't namati ka la adagos. Joke ko lang na jay. Ang angaw ko. Ha? Las-lastog ko ka di jay, Lina. Awan babae. Si kamot. Rinabak ka lang di. Agsasaw ka di dagpay so Luis. Grace, ha? Di ko na. Saan ka masurutan? Ni, apay nga da ka dito'y Amalia. Kas talakalakanakan ka timang panaw kanya? Kalpasan asinikugan na, panawan naklatan? Luis, asino dayta? Ay, jak am-am mo dayta. Agbagtit dayta a babae. Siyak tipat niya manang. Nabayag ang nag-live-in kami kin ni Luis Ijay Syudad. Kat adda anak min. Imbaga na anabayagan anatay ka. Ngam na amwak anabiyag ka pa'y malagayam. Linastugan nak dayto a Luis. Anya? Ala Luis, pumanaw kan. Tasaan kan apagan ano? Lina, si Kati ay ayatan. Ulpod ka Luis! Anusan kay ti mano atawan? Gapoy ti kinasadot mo? Ngam kastapay ti isubad mo kanyak? Iso ahuston! Kan sininaan na kon, saan ka di? Tayin sukat nak kangarudan? Si Kati ay ayatan. Jak kayatan dayta nga Amalia. Andernak dayta a babae. Awan bibiyang kon iti dayta! Bastag sinatan! Nasakita na kiti husto ga po iti inaramid da asawa. Iso na po kamot na naming pinsan, ti panagayat ko kankwana. Iti ababa sarita na turn off akon kankwana. Nagtalinaan nga rod ti kinagmay may sakit ibalay mi, aging gaan ay ruwama kon. Alakastan, tigayim mo, Lina. Alagagayam, di tanti nagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito yung drama tayo. Manang Biyanan! Ipapay kada kayo to YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless. Ititunggal maysa. Hello gagayam na imbag nga oras yu amin. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod man kinikab sa trita, saan napod na nagantintay patangatangay drama ita. Ngam sakbay na makablaawang mampay ni Dio Alan Karting dita Hong Kong kastamutan kadatina kabutahe Irish Pasqua from Zeni kabutahe. Kastimanti ko na ni Kabsat Rita. Dear manang biyanang, imbakbakit ko tiki naman nangimon ko. Taamin nga ex nila kay ko kagurgurak tapagim imunak ida. Nga uray na bayagan na nagsinada iti asawa. Nga uray na bayagan na napasamak dayta. Jak man ammo ta nasingpet mo ti asawa. Ngam no apay nga agapon lat na ni imon kanya. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Ni, Ante Berta. Ni nanarita mo't jilim mabas dito'y sango ti balay. Di mo't pumampansin. Kat sigud mo't ang nakaisam ang lumabas dayjay no kwa. Saan ay ang best friend kayo, Ante? Idi ngam ita sanen. Linaksid kon agayem dayjay. Ni, apay nga, Ante? Nabayagan adi kam agpinpin nansin iti daytari ta. Ay naudi kan iti damag. Tanabayag ka mga min anagyan ijay syudad ka anakan. Ay, isumot lagayam, ha? Ay na, noon yaman ti diyo pag kinkinawatan, urnusan nyo kumalatan, Ante. Babakit kayon? Manulangan atawan nyo dito rabaw ti daga. Agkapya kay Kidin. Ay na atidog pa'y tibiyag ko kaanakan. Dayji arita ang mga numataya dagos dayjay tanaglukmag. Madlaw asaan na healthy. Di yung may bagat ti kasta, Ante. Tadite ang mutigasat tayo. Basta siya. Masiguradok ngagpaot pa'y tibiyag ko.
Apay akasta tila nga masimbang pa. Kaslada kaguram, Rita. Di nakman ka sarsarita, gudaw. Aging gaita, agburburag pa lang ti darakang ka. Anya manan ti basol ko aya. Aging dadamag ka pa lang. Apay di mo amo dagiti basol mo kanya. Awan ba't malagip ka? Anya tinaramid ko idi kalman aya. Kahit naggapo akmat iji bangkag. Idi kwan, napanak nagsakati iti kanan ng iti kalding ta. Idi kwan, nagsakdo ak iti pagdigos mau. Awan ba't malagip ko abasol ko ken ka? Saan nga idi kalman? Basol mo pa lang, idi. Idi panawan nga nararam mo ni Berta nga ex mo. Apay di mo malagip? Ha? Ha? Ayunay kamutin bakit? Di kadan tinapalabas, manipod idi. Kanya kumano di kadan. Isu siguro asana nakiasasawa ni Berta. Isu ang nagbaak. Taur urayan na mabalo ka. Tilalablabi demag. Bakit kinlakaitan maalampay lang matyagimaon? Likli ka man pala ang tirumwar dito balay. Kasla ka mga may nagpatpacharming dita ka aroba tayo nga ex mo. Nagado at trabaho ko iji bangkag. Imbag ko maano matrabaho amin na kajay. Siya kung timapan. Basta nagtalinad ka pa lang dito nagtibalay. Tapno maliklikan ti panagkita yu adwa. Ket no di ka makapagbayag iji bangkag. Kasano amalpas ti trabaho ijay ngay. Kat ikarigata ka, basta di ka rumrumwar. Aga patan utub ngaram ti kaya kaw. Tumayab amin na kaldero kas kada plat-plato dito'y balay no labsingan na. Gumatangak man iti kagundwat kilo akarne ti baboy, Mila. Nay, si Kama gayam data gudo. Ito lang mano na makita ka. Long time no say. Wan nga raw. Jakmat ngamin makarwaray. Anyay tayon tay katagam. Kagundwat kilo akarnit baboy. Oh, ato ti bayad ka. Mabitla nga raw. Itaman pa ya si katimay gimatang dito tersinak. Siguro te apo ko yung kandirito ti babaon yung umay kumata nga. Anda ngamin ni bakit ko iji bangkag. Kita damot klase tay apo kaok. Awan mo't sabali amay baon ko agumatang. Sapay aldawan. Balunak pa'y ni bakit ko iji bangkag. Nay, apa yun ngay? Isutag trabaho ije bangkag. Sika kumaata sika ti lalaki gudaw. Kastamot ti kayat na. Bayam di ta. Gudaw! Ay sasanday tamod to ni baka mo. Alamon ti ginatang mo tagawid kan gudaw. Ha? Unay kamagtan gudaw. Iso malagayam awan mauray ko abalon ko ha. Taday tala nakisi istorya tiday Jamila tinararamid mo. No di ka pa nalabsan iti tersay na na. Ang mga nawang pa'y planong nga gawid. Di matangak-laeng. Sana ka nakistorya. Inliklik ka lang arudan iti day Berta. Insublat mo di sa bali manan nga ex mo. Manan. Huh? Ayunay kamutan. Awan at di mo malaglakip. Napanak lang gimatang iti karnay. Lagi pa manan tinapalabas ako nak. Di kan mapan gumatgatang inton sumarunaw. Kadwag tong tagpalengke jay ilay. Tapno di kan romromwar. Anya laengen ngay ti aramidak bakit. Kag panunot ka mo tayo mabalin mo nga obraan dito nagtibalay. Asaan na nanas ka na rumwar ka. Day talagpat pa charming tararamidam kadagita nga ex mo. Ha? Bakit? Agudong ka kadiita. Wan, mang palengkiyak iti pang dua alawas nga bastuta. Tapno di kan romromwar. Igatangan nakman nga raw iti paradait iti sapatos. Ha? Tanga hindi nakparwarain, adda na panunot ko apagkwartaan nga ore adda lang diti balay. Napanunot ko ti agnegosyo bakit? Mapalin ko apagkwartaan, oray adda lang ditaoy. Anya mo day tangay. Amok ti agdait iti sapsapatos. Ta natawid ko iti day ditatang day ta. Nalangarod. Ilistam nagitigatangag. Mangipas kilak tumatan iti karatula di tasango ti balay. Tapno mo dagiti tattao ngagdadait kay ti sapatos. Kas kada sandal malaglag ti swelas na. Alang araw bakit? Ante, nagmayat ti negosyo ni Tata Gudo.
Amo nagayam tagdahit iti sapatos. Aywan, nalaing nga agdait iti kakasta ni Gudo. Sinursuruan nakto pa ide. Ngamawan lang amin ti aanusak ide. Ha? Ni, apay ko mga isuro na kayong agdahit iti sapatos nga, ante. Ne, di mo amo aya nga ex ko ni Gudo. Ha? Ay! Maawat akon! Isumalagaya makagura na kayo ni Nana Rita, ha? Itatambo mon kaanakan. Maawawatam kumalaktan. No kasjay adi pumampansin. Insecure nga minday jay a babae. Alam, kasla ko nada nga ado ti ex ni Tata Gudo dito lugar tayo, anti. Guwapo ni Gudo, idi kaububingan na. Kan oray to pa'y itaalakayan kat nataerlat. Isu nga ado tinagbalin nga ex na. Ngamday jay arita. Oho! Pinikot na laang ni Gudo. Isu ang nagtinagkan kwa na. Aniya? Ay na, no nagpipintas kami amin nga ex ni Gudo. Ni Rita ti kaalasan. Nga meso matinagtinlagan ni Gudo. Nakaro kayo mo, tante. Kat punumat kaanakan. Anyan? Nala, irwaryo man kiti dagiti nalagka ba sapatos yo. Ipadai tayo man ka ni Tata Gudo. Bareng nalakalang ti singir na. Nagnina ngamin ti padai ti sentro. Mala, mabiit lang nga rod kaanakan. Oh, dati bakit? Ito tina sa pulak itag malmalam a panagdadait ka. Nay, adama na urnong mau. Uy, kastapay lang itaa. Ang binto nagbaybayag. Dakdakkel ton tibirok ka. Kahit asino mga nagiti customer mau. Estudyante ti kaadwan a customer ko bakit? Adamot maestra ang duadalaang. Nasaya nga rod Basta di ka rumrumar dito balay Agpatingga ka lang di taparaangan, Gudaw. Nay, adaman na dahit masapatosan, lakay. Wen bakit? Nanagaan ako na kita tapno saan ngagsisinukat. Umay nanto alaan na kita. Na, aguray ka. Berta, Mela, Mamita. Na, apay ngay. Nagan mo dagiti ex mo dagita nakasurat ditoy. Apay, anyat kaya ta sa unday toy. Isuda lang, ti customer mau. Saan ba ta? Nairan na laeng ang nabati na kita. Napick upin na kita'y daduma. Ay, sardang mo tagdait iti sapatos. Huston day ta dait. Na, apa yan? Kakaisuna nagpigsa ti pagsapulak. Kasla di ka mo tagpampanuno tabakbakitan. Letala kayat mount ti masursurot. Agruam kamit tayo na bakbakitan. Na, kahit lumaban kan Gudaw? Apan na kan? Gapaw, tadi kan maawawatan. Tungtung palak matami na kayat mau. Ang adulat tamot ti may bagam asan anasayaat. Tsakon amaw ti pagluglugara. Di husto ti atap kaw. Apam maraglang na tapanagdadait mau. Ngam kinapudno na, dahi tatiwagas mau. Tapno makita kan makasaritam dagiti ex mau. Ay narita, adon atawan tinaglabas. Ngam di ka pala nakamove on. Nuag sasaw ka. Kaslay di kalman lang na pasamak dagita ngay bagbagam. Di ore man 50 atawan tinapalabasan. Ammo kasi lalagi platakan ka dagiti napalabas mau. Dahito ito yung sapatos mo, Berta. Ay na, agyaman nak Gudo. Kunaklakit din no dyan mausar da ito'y. Imbaglaangan ata nalagip mo man ng tiagdait. Wain, hanggang amangan no maudin dahito. Isardeng kong tiagdait. Taumanay la pangap-apaan ni Rita kanyak daita. Anya, ay so sayang mo't sapay nagpigsa. Ay unay mo't ni Rita. Di pa'y la nakalipat nga aging gaita. Wan nga raw, makao mga rodang tikas niya nga ugali na. Malangarod Gudo, panawan kan tama nga numasangpetan nak dito di asawam. Jaklakit di kayat ti gubat. Agyaman nak manan. Imbag na nakapasyar ka, tunay anak kao. Kasarita man na itainam. Agbalansan ta tila mapampanunot na.
Apay nga minaya tatang. Anyat mapaspasama kan kada kayo. Taninanang mutan ti adda ija bangkag. Kat da kayo ti agtagtagibalay. Dahil sa inam ati pagdamagam. Apay ayan nanang. Ha! Ampang to mga mindagita nga ex ni tatang mo. Nakatalikod ak labasit. Kaslada pusa na di makatal na nga umaligid ni tamam. Ha! May sama tamam. Kaya na mo. Ay na. Talaga gayam nga awan nagbaliwan yung nanang. Naimon kayo latta. Sa balitan ti panawan tunay. Ang mga nagbalaw tayo langan kat intaray dan tamam. Iti na ito ang kinalaka ikaw. Maaramin ko pa'y ayabot na ita. Sumardeng kayo nanang, tatang. Di kay agapan. Lakay kan bakat kayon. Ngam kasta pala ti pagapapaan nyo. Nakayumot nanang. Lipatan nyo nga minin tinapalabas. Itanam yun kanilipat tanapalabasan na kita. Ala, auntie. Siyak ti madanagan kada kayo. Sigurado kayo kaditi dayta a foreigner? Nabayagan nga agchat-chat kanyak daytoy kaanakan. Ngam jak lekas kaso. Tadyak nga rod kayat ko mati foreigner. Kun bay sa ubing pay daytoy. Amangan kunak no paglulukwan naklaang iso nga inarum nak. Naggasat kayon ngay? Nagpaiso kayat na kayo dayta nga afam, auntie? Agbiyahe ka no nga rod no next week. Mapan ko sa baton. Bayam, auntie. Kung takak ti kasinsin ko iti syudad tapno dakadwayo. Nakasarita kunti kasinsin mo. Imbanugot nga ijayak pa ilang nga agnaed bayat ti panagururay ko. Ay, nasayaat nga rod ano kastante. Angam ne, aganad kayo Makaumat ti kastoy. Anyalangan kay ti aramidak di ti balay. Agmulmulang lang. Di ko mga minpag-imunan ni nanang atatang. Awan ba't nga rodakas nga aramidag. Sobrang amin ti kinamandangimon na itainam. Amo na ngamin kahit adyak mo't inayat iday. No din ako masinulisog iday. Saan ko mga iso tinagbalin nga inam. Ni Berta ko mati inam anak kao. Tatang? Di husto pa ilang jay kunak. Nga dapay larik nam iti da jaber tago daw. Umaak nga minay na makangkanggag ka na kitang ibagbagam. Paulit-ulit. Agpay sumat adi ka inayat iday. Napilitan akla nang ikasarkan ka. Kaputa nagbutungak iti espada na iti tatang mau. Iso talawa kong tainam tunay. Makamulitan kang may siya. Tatang, papanan nyo nga eh. Gudaw, agsubli ka! Ay, tunay, kamatam siya, ma'am. Bayan nyo pala ang kumangag panunot ni tatang nanang. Agsublin tumat laday jay. Ayan ni tatang mon ngay, di matagawid ang tunay. Urayan tayo latan ananang. Sapay awan cellphone na. Kasano nga makontak tayo? Di umot ngamin inggatangan di cellphone na. Abangan usaran na lang ag-chicks ti cellphone. Iso nga jak ingat gatangan, oray sanan. No maminsan, jak mababalaw ni tatang no apay apimanaw. Nalabos ngamin, tiki naman nangimon nyo. Ay kuyugan nakman kay di tunay. Mapantay dya balay ni Mila abalaw. Abangan no dya tinapanan ni tatang mo. Anya? Tila'y bagbagayo. Uno saan? Abangan no napan dya balay da Berta baak. Kuyugan nak. Saanan? Di kailan mabain. Apay ko maama pa ni Jay ngay. Tilat atakon nyo mat nanang. Nadinak kuyugan siyak timapan. Ha? Ni? Anyat masapul yun na narita? Ada ni antim agarampi nga, trima. Ay, awan ni Auntie Berta dito'y nana. Ay, kunakon kahit nagtaray dalaki din itasawak. Ha? Ala, apay ko mga agtaray da ka awang matrelasyon da nana. Ada, ambok nga awan formal break up day. Ambok ka day limlimod na kanyak. Traitor na diyang antem. Sarampiting nga bakbakatan. Ala, saan na pud no day nana? Ha? Ni, adandaan ti nana? Ha? Nasaya at mart. Agrin nisot kami man. Come on, sweetie pie. Let's go to our house. Okay, sweetie pie. Ha? Ala, insangpat ng ti foreigner na nobyo na. Ala, nagwapo.
Ha? Purinar? Ada boyfriend na purinar? Wala na. Kas makita yung mat. Aday tadan. Sumungad tan. Ay, sige. Mapanak mo tan. Agawid akaun. Ay, nagregat gayam tagmay maysa. Pinanawan nak mga menan da sa awak. Kanore dyan ako. Kasla na uman kanyak. Gapoy ti ugalik. Ay, nagrigatan aya. Sino ti? Gudaw! Ay na, nagyaman ang tanagawid kan! Umay ko ala ay, tidak dumakawas ka. Awanan pagsukata. Gudaw asawak, pangasim ka di. Di nakpanawan. Promise, agbalbaliw akon. Ha? Sana kun nga agimon. Promise. Naumaakaw niti kinaman nangimon mo bakbakatan. Payat kaun ti maadaan iti peace of mind. Agbalbaliwak nga ruden. Promise. Nagimon aktupay ure sinaanak taon. Sigurado ka? Wen, promise lakay. Di na kon paritan arumar di ti balay. Di na kon lapdan amapan i-gestor. Wen, saanan? Di oray binigat kan minalam ama pang kay gestor. Sana kun nga gimon, basta di nakpampanawan. Sige. Ikan kay ti may sapay agundaway ng agbalbalayo. Para makita ano matakdiram dagita akaraim. Wen, lakay. Sana kun nga gimon. Iwaksi kun daytay ti panunot ko. Agkasargaya man ni Berta. Wen nga raw kat naggasat. Tapuriner agwapo jay mga sawa kang kwana. Iso ba't siguro tigasap na Ay, makapaapal mo nga road lakay. Na, tanya ti kayat mo asawan. Kayat mo ba, ti puriner apaki asawaan? Ala, agsinatan, ta sumapul kamat ti puriner. Si kamat, di ka lamaangawin lakay. Kung kunaklaan mo't, Bakitan ka lang haruday, ngam kastapay na ti pampanunutag. Sorry ka din. Ay, wan yan tangay nagawis mo da Berta iti kasarda. Mapantanto Ay, si kalangay, mabainak la amapan. Kalpasan ti kasjengin aramin mo, napos kol pala ti ropa, mapanijay. Ay, napalabasan na ita. Mga barwanan tayon lakay. Amumad gaya mabalik sunday ta. Hindi pala ko mga inaramid mo ti kasta O di sa anak ko anapagura. Ay na, naggasat kan Berta. Nagwapo tay nang asawa kan ka. Uray, bakit kan nga madapay lang naggusto kang ka? Kapuriner pa'y. Saan lasyak ti inaramda abakot, Rita? Pati ni Mila abalo. Adamat ten nobyo na apuriner. Gayam ti asawak. Kat agkasardamutan iti mabi Kat numalpas ti kasarda, ikuyog nanton ijay abroad ni Mila. Aniya? Kan uray siya. Alaan nakton ti asawa kay ijay abroad. Panawan da kan. Ala di kay tumang liplipat. Kat sorry iti panagimimon ko iti kalabos. Mababainak ka na kayo. Ala, lipate munday jay Rita. Basta siya naragsakak, taaddan mga hiayat kanyak. Mapadasak pa'y ti agayat kan payat, sakbay amatayak. Apaya di ka pala nakarubot Rita, katado pa'y ti aramidon tayo di bangkag. Siguro, no sana si Kati nakagasat ko, nakasapulak mo't iti poriner anak ya sawa Anya manan day ta nga ibagbagam. Ada manan nakitam kat apalam manan. Nagmayat nga minen ti biag da Berta kan Mela. Baknang da pa yan. Nasingpet nga may nagay di atat tao. Iso napintas mo tinagbalinan ti biag da. No napintas nga min ti ugalim, napintas mo ti pagbanagam. Godo. Kita lagi di pinagim-imunam. Iso dan ti napintas ti biag na ita. Ay, awan nga rod Makapaapal da. Angam sana balik.
Ta naragsakaklat tamad, ta sikat tinakagasat ko. Wala. Rumbang lang agragsak ka, ta nagbaligi ka anang pikot kanyak iday. Nigudo mo, tila ibagbaga naman ay. Katakpay sumat, agyaman ka ta nasing putak. Saan ka asinin sinaan? Sinursuro ka nga inayat, ta nagkasartakit nga raw. Iso anaadan tayo ti anak. Agyaman gudo, lakay. Ay ayatan ka. Ngala, agrobot kan, taurayan ka. Napudot tong ni Jibangkag. I love you, kunak. Bala, I love you to, Rita. Tinungpal ko nga rod ti kari kita sawak kat nagbalbaliwak. Kat ita naragsak kami ng agdandan na, tasaan kami nga agap-apa. Alakastan, tugayim mo, Rita. Alagagayam ditan tinagpatinggaan, dayta pakasaritaan ti may sakapsat, diti drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Ipapahay kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless si Titong Galmaysa. Hello gagayam at timanan tigayam yo, Jenna Almoite mga kaka makas manang biyanang. Kan tipudpud no akin ko kway ti drama abiyag ti tao. Amang kabkablaaw kada kayo itinaragsak nga oras yo amin ngayon kay panagbuibuya, kan panagdangdanga gita kanito. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod man kanikab sa Julia saan napud na nagantintay patangatang drama ita. Ngamsakbay na makablaw mampay, da Uncle Soto Almuete and family, Ate Veronica Antalan, Kuya Vidal Antalan, Philip Antalan and family, Ate Virgie Ramos and family kan ni Insan Jerry Ramos. Salamat unay itinabara pa ng pasangbayo kada kami, dita ang Batali Ramon Isabela. Kasi manti ko na ni Kabsat Julia. Dear manang biyanang, aklo na kanabulsa kak kanayat taurag dadata nga adu ti pagkamkamalyan ti asawak, kaslawanan nyaman na kanya. Dahito inlanad ko kapadasak katirugi kiti addaak pay lang iti abroad. Nabayaga ka nagtrabaho iti abroad, kat amin namat kadak, ipawit ko iti asawak. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Istong lakay. Apay atong galumawag ka kat agoy uyok ka. Ajak man amoy kinahito nga uyak. Di mat may kikat. Muray ang tumarak, isulak tamag. Awan pagbaliwan na. Agpa-check up ka nga min Idi pa lang ay bagbaga nga agpa-check up ka. Ngam di mo mo't nga minararamidin. Wanto. Sayang ti kwarta. Ay, basta agpa-check up ka. Ta, agipaw itak iti kwarta. Malungay, ti pawit mo, hulya bakal. Uray, 10,000 pesos Basta agpa-check up ka, wan. Ay, alaman nga ron. Diyak kumakayat kag pa-check up nun. Ang gaputakid daw mo. Sige, pagbigyan ka bakal. Ala-ala nga rudan. Tada pa'y aramidek. Merinda ka ba, Nistong? Merinda ko na yaw. Ay, sige Nay, talaga yan. Mabit lang Anyat kaya tiyo merinda ya. Ay, nangadumat ti kwartam istaw. Nagsasangaribo pa. Pinawitan nakakadimanan ni Julia nga anak ka. Oy, apa yan tatang? Ang reklamo yan? Ibagayo ano kasapulan nyo ti kwarta, tekan kayo. Saan kumatila pangigas-gastusan? Ti kwartayo baraw. Awan bibiyang yon tatang. Agasawa kami ka ni Julia. Payakas lang ang sakit tinakam yun, pauitan na. Agasawa kami may. Saan nakasta? Ragalas lang pintar aramidam. Pagbisbisyom lang ti kwarta pagrigregatan ti anak may. Ay kat kwarta mimat nga agasawa ti ususarat. Agdaw-dawa ta kaya kada kayo. Man nakibiyang kaila unay akatugangan. Iso nga ano ti saan nga kikinaawatan nga agasawa. Tadalat talaga tay kaskara kayo aman nakibiyang akatugangan. Kasanaw adi tam makibiyang kat kastamot ti aramid mau. Anyat kaya ti amirienda ya ta ilibre kayo tatang. Tapno di kayo sumanaon. Anya. Ilak aman yun ni nanang iti merienda na. Ta mangala kayon. Kalpasan na, agawid kayo.
Hello, Hulya anak kaw. Adaman damagag. Pinawitam ka di manen iti kwarta jay asawam. Nanang, uray ka na yun ko apawitan iti kwarta ni Istong. Awan pakibiyangan yu ijayan. Ay, damdamagag laeng anak ko. Tanakita ka nun ni tatang mo iti istor nga agpay-pay-pay iti sagsasangaribo a kwarta. Ipaspasikat na kanaw ti kwarta na. Nagilibre pa'y kanu a iti istor. Pagpa-check up na, nanang. Na, apay. Anyat marikrik na na aya. Nabayag nga may na jay uyak na nang. Saan nga agim imbag? Uyak? Ha? Kasla jak mo mangmangag nga aguyak. Kasla na salun at mat ni istaw. Panagkunayo lang mat daytaan nanang. Ngam kanayon ti panaguy-uyak na. Tatunggal umawag, nagunag ti uyak na nanang. Kasta aya. Na. Jak nadlaw dayta anak ko. Wan tailimlimod na. Di na kaya't nga agdanag kayo. Ha? Ala nanang, tani. Adda pa'y aramidek. Baliwan tayong tumanong tiag sarita, wan. Bye! Wawan. Bye, anak ko. Hello, Istong. Kamusta ka? Uli asawa. Kagat-gapok launay ti doktor ko. Okay. Kumusta nga iti-check up mo? Pinagsang-sangit ka. Uli bakit? Kawanan. Dandaniak sa matayo. Ha? Apay ay alakay. Anyat sakit mo aya. Anta kanumat gaya mo kanser ko. Isasaan nga gimimbag tuyak to. Anya Cancer, ngay. Lang kanser kanumat bakit? Awanan. Mabalo kan iti mabiit bakit? Ala, di ka mamutag sa uiti kasta, Istong. Agimbag ka pa'y. Anyat ko na ti doktor, ngay. Agagasak ka no. Mga muray san-san. Tagastos lang dayta. Urayak latan ati papaday ka. Ay, sana. Agagas ka lakay. Pawitan ka, iti pagagas mo. No kasapulan nga umutang nga. Aramidek, basta gimpag ka. Already kan umutang bakit? Basta nayunam lang tayo ipawpawit mo iti binulan. Pagdugbilim lang siguro. Sigurado ka? Uy, di kan umutang. Nanarigat may lumlum iti utang. Sige nga, Rod. Agpawitan kinton bigat. Tapno marugyamon ti agagas, wen. Uwan kuya. Agyaman ako na ikon ka. Asawa ka. Isu arumbang lang nga tulungan ka. Ala, agpaimbag ka nga, Rodwan. Tumaram amin nga ireseta na nga agas mo. Hello, Istong. Kumusta kan? Kastaya, nakapsot lata. Diyak makaluto iti kanek. Ibagak ka ni Nanang. Taumay payla di tabalay. Takadwaan na ka. Ay, kapapain. Urasanan. Amumat nga do ti saw-saw da nanang mo may papangkanyak. Ungkat, kasano ka nga Rodon nga eh? Mga alaklangan na kitang danang taababaunan. Ha? Sige. Sino nga iti ayabanta? Sapay awanak dita. Ano ti mapalin na maala bakit? Di mo pa katanagan na ita. Siya ko kung ti makaamo. Ala nga Rod. Basta agpaimbag ka, wen. Ti kayat ko, no agawid akto, naimbag kan lakay. Ay, awan bakit? Di nakpakatanagan nito. Basta ada ka duwak. Awan problema. Mga laki kat bali na babaunan ta. Sige nga Rod lakay. Kita tayo na singput ababaunan, wen. Nakita tayo babaunan da istaw lakay. Jak amo ano, iso tayo nakita kini limabas sa kiti balay da. Tay ubing kan napintas sa babae. Ay, uwan. Ay, ada mo babaunan dan. Uwan taawan ka lungarod mga sikaso kan ni istaw. Ta adda ka no sakit nan, kat saan na makalutaw iti kanin na.
Ha? Pudno nga ta, masakit jay manugang mo. Ha? Kasla nagsaranta mo, iti dinapanak ki jay balayda. Ngam iti nakita nak, ay bigla akim mapsaw. Diyan mo Kan sa balay, ti nariknak idi nakita kay babaunan da. Kasla saan mo ita babaunan tilangan Nagsosyal mo ita babae. Ay na, nariga ti agsasaw. Ang amuray siya, sa balay ti marikrik naklakay. Nagatidog may ti kukuna. Nakamanicure pedicure pa'y. Kan di alahas. Kas jay ayati katulong. Kas lawam mo amo na trabaho. Ngayon Tagaano nga talay siya babae ay Diya ka mo, tajak pa'y ngamin nakasarita. Ang palot putik tao na jay babae. Tagaano ka nga'y balasang ko. Taga kabangi-bangi ili, nana. Nagpintas ka balasang. Naimbag man, takayat mo ti agbalin ababaunain. Wen atawang mat sa bali at trabaho ang master ka, nana. Manot tawon mo ngay. 21 kun anana. Ngam, api ang nagado damdamagan nyo kanya. Ay, kwa. Awan. Kaya't kalaing may't ama-am-am mo na imbag, balasang ko. Ay ayan mo. Igawan na man. May mag-isina ka. Mabisinan ni Manong Istong. Panawan kayo pa dito'y nana, Sige. Mapanak mo tantan maluman. Pakibagam tulaangan ka ni Istong, adim magasak, wine. Ay na, no nakitam lako matitsura jay katulong da Istong. Mapamulagat kalakay. Apay Agasuman, naka-short pant itinayul-al. Kan hanging tibado na, makikita niya pusog na. Anya, ay tay nakman nga ron kitaan nagpaisumat lati ibagbagam. Pagkatos ka nga Nakitaan nga. Pagpanpantasya amot na jay, babae, Saan ba't Itanya agapaw. Kaya't ko lang matapon kanti imbagam. Sana na masapul apengkem, taag paiso amin nga ibagbagak. Garang kantyang dayjay ababaunan lakay. Talaga akaslasaan ababaunan, iti panagkitakin kwa na. Ngala, ditan pagpanunutan iti dakas jay manugang ta. Tamang nagbindot talaang iti atap. Sa paila ko mga rod, takas ta nga agpaisaw lakay. Ay sos, paliwan nga na imbag yung manugang yo, Bertaw. Tanay, sa balin ti madmadlaw may kadakwada iti babaunan na. Apay ay manang aryang. Kano mamin makita mi nga agsinaklo dahil di parangan da. Andiya. Kan kanayon da arumwar. Mapanda makisugsugal. Agkuy-kuyog da kanayon. Andiya. Kaano pa yan adlaw yun ay tama ng aryang? Nabayagan na. Ngam di ka malagtagtagari. Narigat ti may ramraman. Ngam masyanak mo nga minijanak mo nga deja abroad. Pagrigrigatag na ti sugsugal dagi jay dwa. Ay, agyaman ang itiday taan ay bagam manang. Katap no mamati ka. Kasaritam to dya apukok. At da iti silpon na jay video dagi ti dwa. Binidyo na ngamin iday daday di sugalan. Naglailo da iti tunggal maysa. Pangaasiyo tatang, di yung kumamot dadaulan ti asawak kanyak Sana pa nang dadaan anak ko. Panang isakit yan aramidin may. Tang, masakit ti asawak. Sana makaruwar di ang makisugal. At David din siya may anak ko. Ipuruwag kuntukin ka. Anya? Sungag-sugsugalak, ta pangiliwiliwag ko iti parikot ko, may papaniti sakit ko bakit? Kanday ta in-forward akin ka video.
Di mo kumaikan iti sabalya kay papananday ta. Talaga nasingad kami iti babaunan ta. Kaslag kabsat kami. Apay nga, kurang na laging kayo iti katulong. Ita na makita tinala mababaw na. Nagpintas kan ubing paymot gayam. May mayat ti ubing tanapigsa ang mga sikaso kanyak. Tano bakit ti alaag? Ay, hawanan Hindi nak maasikaso. Istong, sapay na kuma, tawan kinapudno dagiti dandanon da kanyak. Uwan bakit? Matay ako ni Timabiit. Pagatapan nagpailang awan madlingar aramidak bakit? Pangiliwliwag ko na iti parikot ko, ti paragsugsugal ko no daduma. Iso, mawatan na ko hulya asawa. Lakay, masikog samot jay katulong ni Istong. Nadlaw mo mo't gayam na ita. Dumakdak lang agpaiso di tiyanda. Na. Apay ngay akas jay lakay. Ada nga tanobyo na. Diyak mo Lupod naman na ita. Apay di na yawid na dya babae. Ipalubos na nga ta, ngagkat-katulong lata, nga oray masikugay. Ha? Win nga ron Ay na, sapay la kumatasan apod no ti atap ko lakay. Sa balay ti mapampanunot ko nga main. Oray siya nga ron. Ay na, agawid ko mga minag jay anak ta. Mabit lang, umayin. Lalo, Kumusta kan, Istong? Hulya, andakan. Wen, kumusta kan? Kastay, marigrigatan. Anay ko, Nay! Apay nga yakala at naglusdoy ka, Istong! Diyak kabalanti. Tumagdari ti mabayag bakit? Ako piti barukong ko. Nasakit ti langs ko. Anya, ala, umay ka nga rod. Tulungan ka at tumagdara, umay ka. Mabit sa ngaminan ti apit ko bakit? Di ka ang sa uwi, di kasta. Limok magkamad. Kasla, saan ka mo't nga agsakit lakay? Anya saan? Agsakitak. Iluklok magkunanag iti aga sa tumtumarag. Istong! Agsikalitin ko! Agkamakagsama't kan! Ayan mo, Istong! Ayan din sa Istong. Asino tayo, Jay? Ako, silid bakit? Jay, babaw nanda dyan. Masikog namin. Kabulanan nan. Pinanawan tin nakasikog kin ko na. Kasi nga, linukod apiman. Ha? Istong! Ay, Wan! Umaya na isa! Umaya ko! Kalahat mo't apimigsan ni Istong. Nagpardas mo't asimrek ijay silet. Itatanaka-anaka kon, Istong. Ibagamon tagpaisok ni Manang Hulya. Aguli magkaisa. Ang mga numanghag na kati asawa. Kunam, oray maamuan na ti amin may papankadata. Saan ka amabutang? Kwa, saan ko mapahinga ita? Ang mga no agiskandalo ti asawak. No di mo ibaga. Siya kung ti mangipod no iti amin kan kwa na. Ilaban ko ti karbangan ming aginakan ka. Ilimot tapay lang ti amin ay sa pangasim. Awanan ti rumbeng na ilimod yo, Istong. Ay sa. Ha? Awanan ka itibain, Istong! Kulya, pakawanan na ko nailaw anak. Masika ko makanyak. At sakit ko. Awan sakit mo! Nakasaritak ti ibagbagam a doktor mo. Kat napanagnagak ti amin kan kwa na. Inulbudan nak, Istong! Pakawanan na ko mahulya. Kat sikamat a babae. Agyaman ka. Takaan anak mo. Tano saan? Karaman ka, madanggan! Pagpilyam ani Istong na sino ti pilyan na kadata Manang. Siyak ti pilyan na! Tas siyak ti asawa na! Iso apo manaw kan dito'y balay si ka babae! Istong, agsao ka. Asino ti pilyam kada kami kani Manang Hulya. Ni Hulya ti pilyag.
Tay isuti asawa ka. Isuti ay ayatak. Pasensya ka na isa. Anya, napaklan ka magayam nga ulbod, istong. Di mo matakdaran dagiti nagadua karim kanya. Julia, apay, di ka mabutang nga mga nuulitin na tinaramid na. Sinaam ki idain. Ay ayatak ti asawak nanang. Diyak ka ba ilan na mapukaw kanyak? Nga oray adda na pututan na. Apay, di ka madismaya. Nagpakawan mo't kanyak nanang. Kan nagkari adinan ulitin tinaramid na. Madanagan kami iti inam anak ko. Saan na mapagtalkan jay asawam? Ulbod day jay, kan nalay nga artista. Isa di ka basta mamatilatan iti ibaganakin ka. Nalaka ati mangibagay ti suray, angam di mo laamaw. Ikan tayo kumapay iti may sa agundaway nang agbalbaliw, tatang. Ala, sikat makaamaw. Pangedeng mo na ita. Kat noan yan to ti ibunga na ita a desisyon mo. Awan to kumati pabasulam. Taimbagami mo tan ti opinyon me iti inam. Hulya bakit? Naibus ka naman ang tigatas ni baby. Manong, ti kasapulam. Ure, 3,000 ano anta? Kapag gatang kumut na iti diaper. Sige, mabit lang ang tamang tida. Na, apay akas ta tilangam nga imay dito'y balay Julia. At da problema, ni istong nanang. Di pa'y nagawid. Doal dawin ngawan iti balay. At niya, hay, napanan na ngay. Kunana amapan makifiesta iti lugar ti kumpare na. Ngam di mo't nagawawi dun. Diyak makontak ti cellphone na. Ay, madanagan nak. Amang ano na bartag. Kat ada ng kurso na da kan kwa na. Kat anyan tinaramid da kan kwa na. Malala, urayom latan Amang ano adaman sa balin nga umok na. Ha? Apay? Saan nga agparik na kin kaaya, Julia? Ay no siya, mariknat no da sa balay nga aramidin jay asawam. Ha? Imposible alukon nakmanan nanang. Nagkarimot adinan ulitin tinaramid na. Ay, sa apay lako mga raud, anak ko. Naggapumanen. Napnapan namin ti manungal daw. Kastamla ka na yunan. Marmara pukaw ka dito'y balay. Oh, Hulya bakit? Pakawanan na ko ma. Nailaw anak manan. Kat masikugan ti babae ang naglaw anak. Anya? Promise, last day to yun. Ora ipupok na kundi ti balay. Dakon rumrumartap no mabantayan na. Apay ngay naramid mo manan, istong! Apay! Hulya bakit? At dapay kwartam dita. Naibus ka nun ti daya parti may kado aputot ko. Kan oray ti inauna aputot ko, awan kan ugatas nan. Pasensya ka na. Jakmat ngamin makasapol iti trabaho. Awan mo't mayat na master kan at trabaho. Awan kwarta. Ken maysa. Diyak kayat asyak timang suporta iti saan kumot nga anak. Ala, anusam ka din bakit? Sana bale, takas la anak mumutan na gijay. Awan nga rot kwartak. Makaamu ka mutan nga agdiskitar iti itid mo kadagitang anak mo. Nagimot ka mutan, Hulya. Nagbalbaliwak lang arudan ngam kasta ka pa'y. Hindi mo ammo ti makitinulang. Awan pa'y ganas ti pa nagbalbaliw ka. Lukas ka, awan manan jay asawam. Awan nga rod tatang. Diyak amu tinapnapanan na. Makalawasin adi nagawawid. Napanan na nga rudan ngay. Uno, adaman sa bali apagaw-awidan nan. Diyak amu tatang. Diyak amu. Dito'y tiimpaghada nga ayan ni Stone.
Sabay la ko matawan madi ang maduktalak dito eh. Nagdakkel balay dayto eh. Aking balay nga ta iti dayto eh. Agtuktukak. Ha? Hulya? Apay nga da ka dito eh. Sika ti rumbeng apagdamagak iti kasta. Apay nga da ka dito eh. Aking balay iti dayto istong. Istog, sweetheart. Asino day ta? Sweetheart, no kasta. Adamanan babaim istong. Hala, agawid ka Hulya. Ladingitag, ni Veronica ti kayat ko adanaan. Isunti ay ayatek. Kat naagdarom ka, makaamo ka. Awan maramidak. Anya! Jako nagiskandalo iti daydagon daway kan jako nagdarom tay naklon kulatan tigasat ko. Awan maramidak, uray kayat ko ngay laban da sawak ngam nabannugak metten amang pakpakawan kan kuana tunggal agbasol kanyak iso binaybay akon. Baknang abaket tinangisukatan na kanyak tapno da siguro pangalaan na iti pang suporta na kadagiti anak na itirwar. Ngam kalpasan ti manwatawan nagsinadamatlaeng kat nakaptan iti nadagsa na sakit ni Istong. Ideawanan mangtulong kan kwa na agsubsubli kanyak. Ngam jakon inawat pa'y tanapukawan na namin pinsan ti panagayat ko kan kwa na. Alakastan, tigayam mo, Hulya. Alagagayam, di tanti nagpatinggaan day ta kapadasan ti may sakabsat, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. And your nose para ti script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Thank you manan. God bless kada tayo. Amin.